randi twethe formula number 1 ya ku make sure at presidential candidate wa ciama icu cionde agakorwo omwe na the same policy ikabuthika ituruane ici cingi cionde wakora ni MCA wa kwangariama kwina MCA arugamite na kiama kia DCP na nimba cirio nugamite na kiama kia PLP tuthi nominations free and fair rita riri gutina okora free and fair mundu uri andu mangariama makauga uyu no turenda arugame na coalition ino uyu no tukabitukia no Basirio ni uwe nama uhoro wa the nomination ni free and fair Kenya no kiroto nginyagia haria turi tukirigithina na history ya tukoretwo nayo uwikorwa free and fair nomination ni cia achieviro bindi ya Uhuru bindi ya Kibaki no augire tuticoka bau no karagwo kimenya atiriri muike wa kura wewe ni wewe na binya kura yo ya no iri mone turiganagirwa ike makura binya uria twi nau kura yaku usine ubinya waku tariu ni unugamite na kiama gia PLP MCA ngariama gucoke guke mundu ungi arugamite na kiama kia DCP ngariama ni unduro na kura ngiri nya athuro na kura magana mairi angi atia no turari horo wa nomination ni gutaririo horo wa nomination ire no anti andu othe maumiraga na kure mundu tare kiama-ini icio murenda guthondeka joint na ni egwihota kurugamia coaches moke maguthure the weak candidate na tone kuragi tuiko rio ka support ni between the two parties ni waka support ukore competitors yariega ni meherio na kuguo ukora kaingi uria tu andu metikitie IBC uge wao ni wa muthia muthenya ucio kila mundu aire feine na kuguo uhoro wa free and fair nomination no kiroto twitikanirie ndigwitikaniriria ka mwene ndigwitikaniria nawe ni kiroto tondu ona thaa ici ni turauga atiriri kithurano gia 207 ni kia disputirwe gugituika ni kiayua tuoka 2012 gugituika ni kiayua tuoka 2017 gugituika ni kiayua 2022 gugituika ni kiayua riu auga ati nomination tutengivota ku achieve free and fair no korugo ge suggest atiriri ona gia 2027 no gikayua no turari horo wa nomination nomination ititongoragio ni IBC boni bondi ririte ngauga atiriri change is inevitable na ona ugakora wakorire kaundu karumagirirwo na njira fulani tikuga kaundu kau no gacenjie bindi yako ya gucenjia yakinya ona wike ate no nginya gacenjie kiogu going to 2027 na kindu kwanja kire ndira guarantee andu kiama gia PLP wakora no urenda kurugama na kiama gia PLP gwitu ngariama uka be sure nomination igakora free and fair. Okay, the same ni ona ni ngoda kweko the same sentiment my brother ya joint ticket ni hakodira ugatiri ni kindu kia mbere under the leadership of Mother Wangari Karua kuria gwitu Nyandarua kuria niende na tondu ni aheire wira wa gukorwo ndi secretary general wa kiama gia PLP wa mbere ni tugakona nomination cia waragania na gutire kuiyo ni tukarugamirira githurano kiu giko gikiega fiu. Number 2 ni he kindu kimwe ni ndirauga kiama sometimes ri gikoragwo ni ta kanitha kana ni ta bathi ya gukuruta stage ino igutware stage iri ingi kan noguo tukikihunjagirio tugakirwo twathie matu-ini ri ni tugathie tuture tukenaga koguo ri twakinya ku tutikoranagia wewe wa gatholiki wewe wa 7th day wewe wa IPCA but now he kindu kimwe ni ndirauga ni ubatie kurora mundu uria urathura ni ta county iri itu ya Nyandarua ri ni ndirahoya mutu rekei tutika narore mutongoria in terms of quantity but quality. Yes, ni tukarora riri kiria ki haha no gakora ringi ni kamundu gakuhita coaches ragui gatari mwiri no haha ni very smart. A good example ni Senator Methu ari mundu muharu muno ndari kanyamu no tha ici ni mwanake uroneka he is a leader. He is a person who can represent his people to the floor of the house. Gera andu a Nyandarua ugithurana hena ite ithatu very very important na nituracinora muno na ni ndirageria kuhe anake aitu what we call the civic education kuthomithia
andå aitå ona aspirant arä hihi magoka thä wa PLP tondå kwä amwe mararågama ndoä role cia MCA nä irä kå ndoä role cia MP nä irä kå ndoä role ya senator nä irä kå na governor koguo å gä å ka thä wa PLP nä tå renda må ndå very very smart na må ndå mwega nginya kå rä a ground nä må ndå å ramenya kå represent andå ake iria very important kä a mbere nä tå ramba gå thomithia andå a Nyandarua rä kå rä a niä ngä rä gä tä gä a president ni very very important indeed very important yes gä tä kä a governor ni very very important å gä thura wathura president harä a wacoka waikå rå ka haha å thure president å coke å thure må ndå å rä a keki yaku ä kä gayanwo ä gä tinangio harä a metha-inä ya gä bå rå ri MP na senator na women rep na kå ngä kinya atä nä tå gå thura ma women rep tuone tuyurani tondu ona ni ndirageragia guthiuruka kaunti ya Nyandarua ngimoragia ni murona importance ya gite kia women angiko gitiri na batari gite kiu gikeherio mbeca icio ciothe cia ma women rep ri ni icokio gwa CDF kana iheo ma MCA akona ward development fund atigae gutinda akiinamirira governor by the way Jora reke nguoni ngwire kindu he kaundu kamwe thiini wa gatiba ino itu tubatie tucenjie kariku kindu gigwitwo gite kia MCA na tondu my brother ha ni agathie kurugama kuria Gariama gite kia MCA ni gite kingi no nginya yuto with the sound of the governor uria governor arauga no nginya muthikiririe niguo one maendeleo of which it is not supposed to be like that my MCA ni maheo mbeca na tondu ithu wana youth ni ithu tugakorwo tukioccupy ite icio nyingi including my brother here ni ndira decide kana ngarugama gite kia MP kana gia senator kana kia MCA no ingigakinya ate ni ngarugama gite kia MCA ni ngenda ngakorwo na kigina giakwa kia maendeleo in fact MCA my brother haha u niwo ugakorwo na touch yake nandu MCA ni eteirwo mathiko MCA ni eteirwo irua MCA ni eteirwo baby shower MCA ni eteirwo kila kindu na mundu uyu no kamushara kari agake ara depend nako in terms of development no nginya thie agaturiria governor maru niguo athondekerwo gabara fulani niguo borehole handu fulani ya jo of which gutifatie gukorwo guo ma MCA yari ni maheo kigina kiao kiria mari hotaga otoria tondu riu ri ungirora ri thirikari nene na thirikari ya county ri ni ko duplicate ibasirio uria MP areka uguo nowe ureka ni ugathia bunge gwika registration ni ugathia bunge gwika kindu tetaga oversight otoria mubunge areka MCA yari matiheo kigina kiao niguo mahote wira wao uko we effective that is ngirekereria point yako ya gatatu rekei gukorona what we call the equity tondu ni turona icigo imwe maundu marekika wega no icigo imwe itireko wega okay like for example thiini wa county itu Basiru kendetere county itu muno kunu kuo twatiganeirio na ni kuo thina ukorogwo wenjete miri kunu kuo ona diwe last week but one ni dronete PS wa energy okire agicera constituency ithatu agiuka Jororoko agiuka Olkalao agiuka Kinangofu agiuka akiroga Gibibiri tukiuria atiriri president yu atwirire atiriri thirikari ino ni nyumo mithurire na angikorwo MP ndarakuigua ti andu matarakuigua ufatie kumahe equal opportunities we president wa aria maguthurire na aria mataguthurire koguo ona ninge gaguthurwo taru mubunge wa Olkarau constituency kana mubunge wa Gibibiri constituency aria matathurire na aria mathurire othe ni akwa I have the constitution right to serve them equally ni tutige gutwara maendeleo mwena umwe tugatiga mwena umwe okay na I think no kunjitikiria nyongerere bau coach ciauga ni tubatie tukore tukiuria atiriri twita mbeu njithi ni tugaga ni tio twina numbers no twathi representation
tuthia tugakora tuti represented kioguo na mundu uria turathurwo na giti kiria kibare andi pio kia MCA ti mundu araririti na mathina maitu ti mundu aramenya tuti mawira ti mundu aramenya tuti migunda ti mundu aramenya guti kindu twina kio turathi tukathura mundu tondu maybe na tubere mbia no nginya tuyuria atiriri ta riu agriculture ni devolved tubati tuyuria atiriri arimi aitu ta riu gwitu ngari ya mai arimi aitu ni makawa mama njani na meria tuyuria atiriri wita MCA kuma wathurirwe utethetie murimi weri ya ngari ya mate utethetie ate murimi ucio gukorwa na arongerera production area riake murimi ucio ate ari meria riake ne kubota gukinyia thoko murimi wa kawai uramutethia na ndui wakorwa ni agriculture officers urobite mega na makorogwe me wandine yaku tondu guno gwe pota gutethia murimi wa kawa ati agriculture officers makore ni marapota ku access migunda magoka magakwira wita murimi wa kawa ba bati wikio tariu karoria county ta ya Kiambu tene niyo ya producer gakawa karia kaingi bio county ya Murang'a ni mamuvire kuma kawane makithi towards makondobia gwito tumetaga makoi kwa makoche simetaga makorofia ni makoi manyonyo kungi ngimanoria wiyuria atiriri wita MCA na tondu gwito tari gwito Kirinyaga tumigunda ni tunini uwibota gutethia andu maku atia itakorwa no ubote kuretera o mucie mikondobia 10 ya hasi mikondobia 10 one 5 etikiume by the time mikondobia 5 eranje guciara muciari ucio no mwempa wakando na mwempa na muhinya kiuni kikire tubati gukora tukiurania mutongori uria turathura ena kioneki gia gugatutethia wakora ni arimi ma irio cia wakora ni arimi mahiu arimi meria arimi mangurwe ni unde murimi wa ngurwe arimi manguku wiyuria atiriri thina uria arimi mangurwe arimi mangaria mamagwitwe mafeca gore munene ni ndui kindu kia mbere ni cost of production urathi ugakora irio iro urathi kugura nduka quality ni nji kioguo urathi ukabuthira mbia nyingi no ng'ombe yaku itirongerereria wiyuria atiriri we ta mundu muthure arimi aya makota kora no tugwata na toto bote go produce irio citu cia ng'ombe to produce quality ira turenda na to produce na production cost yindi kioguo muciari ucio no wamutethia na bota kuongerereria riake na bota kuongerera quality na ari oneka ciringi na ari bota kuthomithia mwana ndiramenyithio mathaa maitu ni mainikirira ugo horo Basirio ni ungiuga oboro ndaike mwetu ni kuririkania andu ma Kirinyaga na specifically andu mangariama mweri 17 August tuina kiungano kinene muno baria kithure ground kiretwa Ngariama Festival by Basirio mugoka munde tucire na tugacoka tukera aciari atiriri muthenya ucio to muthenya wa mbeu njithi ni focus iria nene muno yakwa ni kithomo kiogu muthenya ucio ndi mwariu na institutions kadhaa ndi mwariu na Gishugu Technical ndi mwariu na Embu College ndi mwariu na North Coast Medical College ndi mwariu na Vision College na monde magakora ku kibaro muciari angikora na arethera mwana wake skuru no kioririe mwana wake skuru ku thank you tukirikia coaches ni ndakena muno nyambe gucokerie ngatho karibu sana ni gututwara ndereti njega muno na very healthy karibu nyambe itanariganirwo I congratulate Harambee Star ino ni team ya gibururi twambite muthenya ucio tugaga uhoro no bururi witu Kenya kwanza tutia muthenya ucio tugite tutikuga one time tukuga Kenya kwanza nyambe de ma congratulate na tondu muthenya wa rucio magako magicamania na timu ya Angola ni ndiramediretheria uhotani nyambe na mweketo no aria cia mubira na mweka wa kuhutia milioni iria marereirwo 600 50 ni 100 turauga atiriri each game 1 million 1 goal one time na one time milioni bicio 600 ri tunijue capability ya athaki acio ri aingi ao ndana interact nao in fact kuya mathomagĩra Pasenga Secondary School na me thĩinĩ wa timu ya gĩbũrũri ya gĩthaka ndiramendithĩria uhotani na mahotana ni bũrũri witũ wahotana ti thirikari ya Kenya kuisha kana ya broad government igeka ati njoke wa mwisho biũ he
andu tukoragwo he handu tukoragwo bunge kuria Olkarau handu hetagwo Modern. Yes. Tutongoragio ni muthuri wetagwo James hau ni hake atuheaga tugagithie tukahura siasa tugakiaria twina Ninja twina Chris twina Tabi twina muthuri ungi wetagwo wa Kinyonga andu ingi muno ndingihota kumagwa. Ne bunge ya Nyandarua. Bunge ya Nyandarua ikoragwo ya wananchi. Ikoragwo nginya na speaker. Speaker wito ni muthuri wetagwo Faite aumete kwa Basirio niwe waragia gucu anga gwika atia aumete na kuu uguo. Na kuria Gibibiri bado no kuri bunge ngi ona haria engineer na haria Mairoinya ya haria Mairoinya tongoragio ni association na andu angi hau uguo ya haria Kinangofu tongoragio ni kamundu getagwo MC Dan. Njuge atiriri andu a Nyandarua 2027 iko around the corner. Okay. Na tugithurana tugathurana na hakiri tutikanathurane ni undu wa mbeca ciringi 200. Ndume rabirabi ciakwa na cia family yakwa kwi muiritu urateire baba wao mathiko magakome ma Friday etagwo Purity wa haria Mawingu Garaciuri nitukanyitanira nawe kuria mwena wa Gibibiri wodi ya Githioro kuria ndarugamaga no cia kuigana tutikae kuhenania ni kwaga ndagire guthurwo tondu ndari Azimio makihe Hwirubaru ni ti kwaga ciagire kuigana manyimire ingikuhoya kindu ri uhe uyu ri ni kunyima wanyima ko ni kuimwo ndaimirwo tondu ndakimwe na Azimio ni waikarite ODM waikarite mugaru na kiria na ruhiu rugioka ruhitukite no ru thaici ni monaga maundu maria ndameraga ri ni mama tondu ndamera mundu uyu mwega Hwirubaru ndingi gwakira kiria ndingi kuoya he gutware hari iguru wongo mtupu twahenagia kuhenio. Thank you. Tukunyitanira na mundu gwitwo Coaches Ragui o ndomwe na mundu gwitwo Basirio. Ragui ni wakuma kuria county ya Nyandarua, Basirio nake ni wakuma kuria county ya Kirinyaga. Tukumurikaga maundu megie mbeu njithi matanya maria makiri na mona mehaririria mao ni undu wa ukiyukia iturwa cia utongoria ihinda riukite. Nditagwo Njoroge wa Kimani tabarira ya rahuka rikiratha rucini rwa umuthi tukumutirihira hau ugie na muthenya mwega mwathani akurathime ni undu wa wiroreri waku. Kameme TV, muthegi wa ruriri. We are back like we never left us action reggae. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone kama taka kurudumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Child, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye matiki tiki atatragwa na DJ Draga Kenya.